uma ngiphakama nje ngiphakama nokuzobonga uNkulunkulu wakile ndawo ngiphakama nokuzobonga uNkulunkulu waseShalom bazalwana ngangihamba ngenduku le lokho kunemlenzana iwalk lokho kunemlenzana eyu4 ngase ngihamba ngayo bazalwana ngendlela isimo sempilo yami esasinzima ngakhona ngingakamboni ke ubaba umpostoli ngingakaze ngize ngene nasenkonzweni yakhe mina ngasindiswa ioffice umfowethu wangiphathela uoyili eoffice eMaritzburg wangiphathela nosawoti wathi sikulempilo yakho enje awukusebenzise lezi zinto mhlambe uma usebenzisa lezi zinto uzoba ngcono mina ngaba ngcono ngeoffice bathandekayo umfowethu wangiyela nje office ngathi ngiqamba ubaba uNdlovu eqambe efika la kule ndawo yala eBhulwa engikhulekela kodwa into okuyiyona eyangisiza ngasizwa ioffice nganginomlenze omnyama ngendlela emangalisayo mina imilenze yami ayilingani ngala ngiphethwe ngakhona idolo umlenze wami mncane futhi wawumncane kakhulu ngaleso sikhathi kodwa ngokuhamba la ekhaya so wabangcono ngala ngakomunye unyawo ngiphethwe unyawo ngakwenye indawo ngala la ngiphethwe ngakhona unyawo bathandekayo umlenze wami uwona ke mkhulu uyavuvukala bathandekayo kodwa ngo-oyili wala kule ndawo nangetswayi wala kule ndawo bazalwana nanku ngiyakwazi ukuzikhambela bathandekayo sengamiyeka nalowo qhekelezana lowo ngoba ngangasakwazi ukuhamba kodwa ngisebenzisa lezi zinto ngakwazi ukuhamba sengiye ngiziphathele nje induku ukuthi uma ngiqhuzuka ngingawi phansi ngiyabonga kakhulu bazalwana nabaqalayo ukuzala kule ndawo nalabo esithi uma sibatshena ngokuthi la kuyaphilwa siyasizakala bangezwa bathi sidlala abaprofeti bamanga akubona abaprofeti la eShalom akuyona indawo yamanga la eShalom nanku siyaphila bayasazi abaningi bayangazi abaningi ukuthi ngangikade nginjani ngigula ngiphethwe ileli dolo bathandekayo kodwa nanku ngiyaphila lana kuyona indawo yamanga la kuyaphilwa bathandekayo nomunye oze kule ndawo eqala ukuza bathandekayo ngiyamkhuthaza uzophila kuyaphilwa la eShalom shalom amen bazalwana uyazi umama ukhulumile bafowethu khulumile umuntu omdala anithi amen ukhulumile umuntu omdala asihlonipheni inkonzo awuthi amen khulumile umuntu omdala haleluya ukhulumile umuntu omdala asihlonipheni inkonzo kaThixo khulumile umuntu omdala haleluya uthi ufike la ehamba ngale yanduku le ngiyayibona mina nakayichaza iba ngathi uC awuthi amen akazange akhulekele wavakashela ioffice ngiyabakhuthaza abantu emakhaya abantu basizakala emaoffice uyazi kunomunye umntwana bekabonga uThixo njengomama uthi baba bengifeyile esikolweni ngavakashela ioffice ngithunywa umama wami ngafike ngathenga amanzi ngaphuza amanzi ngaphalaza umnenke uthi bophila umnenke ngawukhipha uthi emveni kwaloko lesisu besimphethe sanqamuka ingqondo lebe seyivalekile yavuleka ama-office abasizana ngumama mdala nomuntu lo akana sikhathi sokuqamba amano sokudlala ngabantu nangu umuntu omdala ukhulumile uthi usizwe i-office ngizobonga mina abazalwane ngaya eCockstead ngangingakwazi ukuhamba ngihamba ngenduku sengizahlinzwa umlenze le esibhedlela ngaya kumprofeti eCockstead wangikhulekela abazalwane ngahamba ababengakholwa nabantu engangihamba nabo engabadlula ngiyongena khona ngangisaxhuka ngaphuma sengizihambela induku sengiyitshathile ngase ngisizwa nayi ikhalenda ngangizoshawa izulu ngoba ngathi ngike eminyango ngezinto engishaya la mangifika endlini abantwana bathi ma omunye umfana esene amehlo ebovu inyembe zigcwele amehlo umbane wangena ngomnyango wayoshaya ikhalenda ngoba ikhalenda libheke ngasemnyango
bathi babona umbane wamane bakhala bebona amehlo hayi ukuthi wekhala ngoba kubuhlungu kodwa umbane wagcwala indlu shuthi wawufuna ukuthi ushaye ngaphakathi. Amen bazalwane. Baphila abantu abami ngenxa yekhalende elalike endlini. Nami ngiyahamba namhlanje kusukela ngo-2023 ngangingahambi sengizayohlinzwa. Ngiyabonga manje ubaba umprofeti esizile esikhulekela umlenze lokho manje umnyama la ngezantsi ngoba wasozohlizwa lapha ezantsi. Awuzange usahlinza umlenze? Abangosahlinzwa umprofeti. Wasebenzisa ini mama? Umfundisi wangikhulekela kuphela. Ngakukhulekela kuphela. Wangibeka izandla kuphela. Ngakubeka izandla kuphela. Amen. Nina nonke babukele emakhaya buyani nizobekwa izandla. Aningiphuthumselele leli calendar balibone. Phuthumisana leli calendar balibone ngoba nakufakaza lihamba livele leli calendar. And then ke mama ngicela ulisebenzisile leli calendar ngithi? Ngicela ulithatha ubuyele nalekhaya leli. Leli yilelo lipho isandla sami leli. Amen. Ngicela uyolifaka la uthanda khona lapha ekhaya. Nansi leli calendar lemihlono. Yileli calendar elithi ngiqala ulishute futhi. Yileli calendar elithi Jehova yilwa nalabo abalwa nami. Liyogada umuzi leli calendar. Liyogada indlu leli calendar. Liyogada ngisho nezingane leli calendar. Awuthi amen. Amen. God bless you, mama. Amen.